yingisa mango ya pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Muito obrigado, Musibas, muito lapetão, como é que é 92.10, microfone, cheio de serviço, roteiro, tudo em África, de pão, buzo, afufa, africano, secreto, espírito, sucalacam, tabula. Mingochiwani wa mina, luwadi mshoko wa mina. Vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store, YouTube, iTunes na Spotify. Hi famba na minkarhi. Nuku Solly Makamu mungu ahe, nuku potiti wani mungu leke. The government, one man organization. Sure. Yo, Walizotera music. Huh. Documento kutawa no daga 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 iyo. Documento kutawa no daga 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 iyo. No daga daga iyo, no daga daga iyo. No daga daga iyo, no daga daga iyo. No koni chokutako, no daga daga mino. No koni chokutako, no daga daga mino. Daga 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 iyo. Iyo, daga 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 iyo. Tamela tamela tamela, tamela koma kona. Tamela tamela tamela, tamela koma kona. Ekasi koma kona, pasaya koma kona. Ekasi koma kona, pasaya koma kona. Parigi koma wala, sabo koma wala. Parigi koma wala, sabo koma wala. Yo, ne. Support the government, one man organization. Kasi wamchinisa kuyini, wamchinisa kuyini. Kasi wamchinisa kuyini, wamchinisa kuyini. Kasi wamchinisa kuyini na, wamchinisa kuyini. Kasi wamchinisa kuyini na, wamchinisa kuyini na. Daga 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 iyo, iyo. Daga 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 iyo, iyo. Tamela tamela tamela, tamela koma kona. Tamela tamela tamela, tamela koma kona. Ekasi koma kona, pasaya koma kona. Ekasi koma kona, pasaya koma kona. Daga 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 iyo, iyo. Daga 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 iyo, iyo. Ejeti koma wala, jinja koma wala. Ejeti koma wala, jinja koma wala. No koni chokutako, no daga daga mino. No koni chokutako, no daga daga mino. Documento kutawa no daga 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 iyo. Documento kutawa no daga 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 iyo. No daga daga iyo, no daga daga iyo. No daga daga iyo, no daga daga iyo. Chopo koma kwala, chopo the MC kwala.
ngwemchinisa kuyini kasi ngwemchinisa kuyini ngwemchinisa kuyini yini kasi ngwemchinisa kuyini na ngwemchinisa kuyini yini kasi ngwemchinisa kuyini na ngwemchinisa kuyini na taka 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 yo yo taka 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 yo veri ngoma a yi tichayi hi vutlevulawuri bya tiphati na mxado. MNP Cakes and Seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota na ku bakela khekhe ya milorho ya wena. Pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cupcakes, cakes, biscuits, muffins, buns, scones na all types of dishes. Wa rhumela email eka email address ya makondonsovop@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913. A swi bihangi no vhakela Facebook page ya hina Makondonsovo Polite. Karhi swa ndo gwajisa vana va vanhu. Ku gwajisa mbula yini? Ku gwajisana hi leswi swo ni ta ku banangula ka ntolovelo wa swithu. Hala ka hina hi Leswi nga sweswi. swi endla Mi vula swin'we. sweswi mi nga swi endla sweswo charleti ya swo yini dyiwa Mi ri leswi ni nga gwajisa mani? ticharleti ta ha ku humaku. Lava va ku mi fanekele ni vulavula xilungu. Mara swo yini A ni va gwajisangi ni te a ni vulavuli xilungu a ni vete na vulavula xilungu a hi ku va gwajisa. mara mi nga endla Joan wa ta Joan ni na ku vona wa trenda ka Facebook, WhatsApp a ni tshama ni landzelela sweswo ni a ni tshama ni landzelela swilo swa language ya mina ivi na ti-culture leti ni ti tivaku. Mara lahaya a wu endlangi kahle G1 Mi vula kwihi? ka mhani lava va ku humaku vambirhi a ma endlangi kahle. Mi vula njhani? Ma gwajisi Mi tshama kwihi ka space? Mi tshama kwihi? swa G1 ka swona. Sorry ka swona. Ma swi ta ku why? Munhu un'wana na un'wana laha taka vuton'wini bya mina a kha a tela ku vona ti-mistake ne u ta fika a tikuma. So that's why ni lava ku tiva ku mi tshama kwini endle ku ni ta mi byela na swin'wana mi nga swi tiviki loko hi nga ri la moyeni ku mi ta mi tikumi ti tele ti-mistake ta kona. Mi nga ni blame-eli ku vanhu va nghena va vulavula English hi ri 105 hi kha hi vulavula Xitsonga hinkwenu hi fanele hi cincisiwa hi vanhu vambirhi. Ko va ku mi swi veki kahle ku a mi swi landzeleli swilo swa language ya n'wina that's why a mi yi tekeli enhlokweni. Mina ntirho wa mina i ku promota ririmi ra Xitsonga that's why na tinsimu leti ni ti yimbelelaka ni ti yimbelela hi Xitsonga. Loko ni endla ti-show ka ti-YouTube ni vulavula hi Xitsonga. Loko ni tirha ka radio ni va ni kha ni vulavula hi Xitsonga ni va ni kha ni promota ririmi ra mina. Se loko ku ta vanhu va 2 hi ri 105 va fika va ku hi cinca hi vulavula xilungu hi ri promota njhani ririmi ra hina kwalaho. So n'wina n'wina yimani mi byela squeeze n'wina mi tikomba mi ri na problem na mina ne ene na leswi swi nga ri ku problem a ni loko a swi ri problem a ni ta ni lo mi block. Se mara a mi faneke mi rhangi mi yi hleketa problem ya n'wina ku ni nga n'wi hehla hi yini. Xo sungula mi ngheni mi ku wa trenda ka WhatsApp wa trenda ka Facebook na ku vona vanhwanyana lava va konyololile. Swilo leswi loko mo swi khomanisa n'we mi twa swi endla sense ku wa trenda ka WhatsApp wa trenda ka Facebook vanhwanyana lava va konyololile ni vula ku swi endla sense hi statement lexi na. Mara G1 let's not forget about something else, right? We celebrate the right and everything. Even Ni celebrate swi vula yini ka squeeze?
even hambi vanhu va vulavula matheka hi n'wina ni hi G1 va vulavula swilo swo biha fana na mina phela ni ku tivela ka WhatsApp twanana ka WhatsApp kusuka loko a contenda mara loko mo kule a hi fambeni hi rito because hi ta lahlekelana ivi ni gcina ni nga ha swi twi na ku mi vulavula hi yini laha mi nge ni celebrate mi vula yini ku ni celebrate u dumile celebrate yeah celebrate okay i celebrate not celebrate hi xin'wana xa lexi loko vanhu va kha va nghena loko a mi lo nghena mi sungula na show a masunguleni ne a ni kha ni dyondzisa van'wanyana Xitsonga hi mhaka ya ku va va kha va xi xandlaxandla se mara n'wina hi mhaka ku ni mi teka mi ri n'wana wa le kaya mo ni mi dyondzisa na English a ve ri celebrate hi leswiya swa ku u tsakeli xin'wanyana se wo xi tlangela then ku na celebrity i munhu loyi a tivekaka a nga na ndhuma se n'we a mi lava ku ta vula ku celebrity se yi ngheniseni aka sentence yi ri celebrity se mi vula layini ya n'wina hinkwayo ni ta kota ku mi twisisa ku a mi lava ku yini mo celebrity laha mi te celebrate ni byeleni leswi a mi ni byela swona what I was trying to say kwari mi nga tlheli vona mi nga ha tati xilungu because ni ta dlawa hi ku tshama ni kha ni mi correcta hi ta gcina hi nga fikanga makumu ka sentence ka paragraph ya n'wina yi sunguleni kahle mi ku leswi a ni la ta vula swona because sweswi na ni lo mi correcta xilungu xexo loko se mi tlhela mi tlhelela ka xona hi hava na problem ya ku hi ta gcina hi nga ha twananangi mara papa what I was ani mchangana that's why okay listen what I vulavula ndzimi ya n'wina vulavula ndzimi ya n'wina mi nga chavi as long as ku ri ndzimi ya xintima okay lexi a ni kha ni ringeta ku vula swona papa i ku ri yini mina na ku sungula ku tiva ku ri ku na G1 ku na ti-other mi sungule ku swi tiva rini last week mi muyini ni Muvenda ya swa fita okay yanani mahlweni yeah so na tiva ku ri ku na voma so very Solly Makamu G1 and you know and then loko trending phela loko mi kha ni trenda van'wana va swi endla as a joke it was a joke mara ku nga ri joke what I love about you man I get spirit xa wena after ko co-trend ma trend mara swin'wanyana leswi ni swi tsakelaka hi n'wina mi life ni endlini ni rhandza ku trending ma-trend up and down but swin'wanyana leswi ni swi tsakelaka hi n'wina ni milani life n'wanani ko va ku u te wa ha ku ni tiva tolweni ne ni sungule ku trenda hi 2006 loko ni humesa album ya mina yi va na DVD so from 2006 ku fikela namuntlha ni na experience yi kulukumba ngopfu ya ku trenda hi 2026 ni ta va ni kha ni heta 20 years ni kha ni ri ndzeni ka ku trend so it's not something new ka mina a swi fani na wena u nga swi kuma tolweni and then ivi wehe u swi kumi leti a wu fanele ku swi kumi swa ha hisa hi mhaka ya ku na nkarhi lowu a swi hisa hi wona se loko u kumi tolweni se a swi humi na moya we hi lera ra ku na hambi ku ri ku a no va ni nga ri munhu wa ku tolovela ku trenda se a ni ta va ni swi toloverile even hambi mi kombela swi ku ri like swo ta mara mina ni rhandza wa n'wina ku ri after vanhu vo tala va vulavula swo na vona but I love your spirit ni man na no
twana baby girl ku endla accent yi ku spirit ku ri ku u tsandzeka ku celebrate u ku celebrate a swa ha pfuni nchumu ta swa ni ku vulavula ririmi ra wena vo ku na xidloko lexiwani ne wa xi vona xidloko lexi xi famba na polneke yin'wanyana ya green na jumpsuit yin'wana ya ti-color color nyana tin'wanyana loko ni swi mbala ni kha ni xuta ti-movie kun'wana na kun'wana laha ni fambaka kona vanhu va fika va ni hleka va ku hi leyi liya ya ku mbala jumpsuit yi ku jumpsuit liya xi ku xidloko lexiya ni toloverini ku hlekiwa a ni twisisi a ni tiku why u nga swi fili ku ni toloverini ku hlekiwa ivili ni famba ti-miles just for ku vanhu va ni hleka or loko ni za ni mbala xidloko lexiya ni mbala polneck leyi ni yi vulaka ni mbala jumpsuit leyi ni endlela ku vanhu va ni hleka a ni twi ku wa yi kuma point na Yeah, xifundhiso. spirit lexiya u nge xa ku tsakisa wena a hi something lexi ni ngo lo ti byela ni ku okay ni lava ku va na that spirit ya ku loko vanhu va ni hleka ni nga mayindi i build in ka mina i the way ni nga xiswona ku ivi ni famba extra miles just ku vanhu va ni hleka ni wara ngona loko no fika ni yima amahlweni ka vanhu ni fika vanhu va nga ni hleki that's why ni za ni vulavula swilo swa ku vanhu va kota ku ni hleka i the way ni nga xiswona Yeah. so hi ku u te u muvhenda ku na luya va nge i bundu wa n'wi tiva U fana na n'wini. wa n'wi tiva na Yeah, u fana na n'wini. so bundu i comedian Yeah. ntirho wa yena loko a pfuka nampundzu u hleketa ku ni nga endla yini ku vanhu va ni hleka so a plana the whole day ku ni nga endla yini ku vanhu va ni hleka this year ni nga endla yini ku vanhu va ni hleka this year so in case wena wo fika u n'wi khija milenge a wa se vanhu va n'wi hleka ku ri ku a nga lo swi plana i bonus because loko hi a pfa a hleketa ku ni nga endla yini xo ni hlekiwa n'wi mi va mi ri na lexi mi nga xi kuma already xo hi ta pfa eka hi hleka lexi so ni le ka yena i bonus ku okay at least va ha kumi xo hleka hi xona let me think ku ni nga va niketa yini xin'wanyana after lexi Yeah, ni le ku mi tweni. okay But papa something mane mi byela something and it's all about like na mina na ku dumanyana ka side ra mina. okay Na ku tiva ku ri ku na G1 swo fana na sweswo and then loko ni mi vona mi ri live ni ku ri oh this guy hi loyi a nga le ku dumeni ka WhatsApp ti-Facebook hinkwako ni ku ri oh n'wanuna loyi a nga spirit xa yena ku ri after leswi swi nga endleka leswi a nga le ku phapheni hi swona ni rhandza spirit xa yena a nga nyumi swilo swa yena wa hela. wa ri ni nga nyuma ku ri ku kasi xinondzani lexi a ni twisisi a ni ta nyumisiwa hi yini No ka ni nga tivi ku ri ni swi veka njhani but let me just say ku ri I love this wa ri na 29. u na boyfriend Yeah. wa yi nyuma Ah, so why mi ni fanele ni nyuma ku ni na girlfriend yeah, but like ni rhandza xipiriti xa n'wina papa ku ri like xikulu cause a ni na ku tiva co-trainer le ku trendeni everywhere Facebook WhatsApp wa trender and then even tsana ku baby girl yeah. yima ni ku byela xin'wanyana my love ne um you are with someone la a nga ku byela ku ri okay nghena u vula 1 2 3 so a wu nga swi expectangi ku ti-question ta mina ti ta fika ti leha ivi u za u heleliwa hi leswa u nga coachiwa so muta sound sweswiwani
va tlhela va ku coacha swin'wanyana ku vula na leswi na leswi ni ta pfa ni kha ni tlanganyana risimu just for 1 minute va ku coacha swin'wanyana because sweswiwani you are running out of words u le ku repeat-eni ka xilo xin'we xa ku ni rhandza spirit xa wena ku komba ku leswiya va nga ku coacha swona se swi herile se sweswi ni ku nyika minute mute sound va ku coacha ni ta pfa ni kha ni tlanga risimu and then va pfa va kha va ku byela ku wo yini ivi u kota ku vuya u swi vula sweswiwani u heleriwini sweswiwani u le ku repeat-eni ka xixin'we Andle ku repeat ka xexo okay it's right if ni kan why a hi pfumelelani laha ka ku u chipiwa just for minute ni ku nyika nyana minute nje yi na nkoka for wena minute leyiwani va ku hlevela nyana sweswi vuya u yini tipiwe vanhu lava ni tshamaka na vona tshama na vanhu va valungu se mi vulavula njhani because wena English obvious a wu sharp oyi no ni vula ku nga u nga tsandzeki rito ra simple ra ku celebrate u ku celebrate ivi u expecta ku hi believe ku u nga yi endla sentence ya English a va ku ri ndya swin'wanyana ma ri papa a hi mhaka ku ri hi le ku nweni na loko mi nwa xilungu xa famba mara papa emajinani ivi ni za ni nghena loko tiva no mi tiva ni se tshama ni yingisela hinkwaswo ivi ni nghena ni kha ni mi themendela na swo yini no mara ni nge tsakisiwi hi ku munhu u le ku ni themendeleni ni n'wi tshika a tshova xilungu a ni ni fanele ni n'wi dyondzisa na ku ni themendela ka yena swi komba ku na mina ni n'wi nyika something in return tanihiloko yena a nghenini a fika a rhanga a ni themendela ma swi twisisa u ta endla njhani next time loko mi hoxa life mi ni xerhela life mi ta xi dya mi ta endla yini mi hi xerhela life mi ta swi dya problem u nga ku live yi pfumela ku ni xerhela lava ni hatlaku ni va kuma hi lava ni nga va follower hi vo va humaka va fole laha se leswa swa ku ni secha vanhu a ni swi koti na mina mara na mina a mi ni vulavula kota ku mi xerhela life phelani loko mi yimeleleleni ku ri heyi u kona munhu loyi ka life ku za ni va ni nghenini ma swi vona ku a ni nga hembi leswiya swa ku mo ni mi nyika minete va mi tshipa nyana no twanani mi fanekele mi yingisela something a ni ku ri ni nghenisa hi mhaka ku mi nga munhu loyi mi nga swi ala a swi nyumisi phela loko mo ku vanhu lava n'wi mi tshamaku na vona i valungu va lavaya still a ni hi vona va ni posta ka WhatsApp loko mi za mi ni vona ku ni kha ni trend Simon G Trading UGM Tax and Accountants eka mabindzu lawa ya nga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 072 970 7053 kumbe u tirhisa nambara 060 3848 075. Simon G Trading UGM Tax and Accountants. Togoto Studios. Home of technology. handle ko mi join so ni nga tlhe mi byela vona valungu va lava munhu loyi a mi n'wi postini hi loyi se ni n'wi byela ku yini because I'm running out of words se va kota ku mi chipa ku hayi n'wi byeleni ku 1 n'wi byeleni ku 2 n'wi byeleni ku 3 ivi se mi vuya se mi vuletela leswi ni nga tlhe ni nga tshama ni kha ni mi nyika ti 2 minutes mi ya va mi update nyana ku endlela ku mi nga fiki mi heleriwa loko se mi ri lama swi va mara mi nge heleli ko va ku ri
Lelo mina mani I bid ku ri i bula swilo hinkwabyo ku va ku ri na mina na n'wina la ka this life ku ri mi ni veke na laha hansi hala ni nge heleliwi a ni tshama ni heleliwa. Okay, sesi hi n'wina vudi Yeah. vudi ni kombela tinamba phone ta wena ni lava ku provela vanhu lava ku swa endleka namuntlha i Wednesday hi Friday mina we kha hi jola ni komba u nyika tinamba phone ta wena Va lava celebrate very kutani celebrity a ni swi tivi ni ta correcta kangani rito leri celebrity a hi ri vulisi kan'we a hi sungule hi hafu ya a ho celeb mara mi ta ni kota. vula wo celeb ku sungula I can't do that. Le ku vutiseni ka question ku ri mi ta ni kota na. no ni nge ku koti u kha u tsandzeka ku vula ku celebrity rhanga u vula the word celebrity ni kota ku swi twa ku hi le a ni na mina ni faneke na loko ni lowa ti-standards ta mina ku nga vi leswiya swa ku ni vheta ni fika ka ground ni fanele ni swi tiva ku hi mitana kwihi u ta fika u ku mina ni ti na celebrate hi ri kun'wanyana se vanhu va hleka mina se ni faneke ni ku trainer ha ha ri kwala wo celeb Hi nge train ni ta train na se hi ri two. swi komba ku swa tinambara swa pasa And then le u ta question ya big one ku ri u ta mi ta hi kota na hi papa na. ku kota u vula yini Ni vula ku ri mi ta hi kota na ku like leswi ni swi vulisaka swona ku ri a ni faneke hinkwako hi ya swin'we and then like na karhatana phela. no swa ku hinkwako hi faneke hi famba swin'we se ku vula wehe sweswo me a no nyika xikombiso ku hi ta kun'wana u fika u tsandzeka ku vula the word celebrate Maloko a auto level hi nkarhi muni. ni ya heta hi 7 Nampundzu. 7 ya namadyambu Se mhani wa n'wina. u rini Ni ri se ni wa n'wina. yima ni rhanga no gangisa ka baby girl sweswo swi ta endla ku ni twa nga ku u huza or swi twisisa we tikhomi u tisa nambara se u twa ku mini ri yini u yima hambi u kha u swi vo ku lana laviwa u nga rhangi u vula ku ya se swi tshamisekile yimela mina ku sungula ni rhanga ni ku gangisa a wu se va wa mina sweswiwani ni yimeli ni rhanga ni ku gangisa Phela a no van'wana vavanuna these days ma leta swa ku ri mi ti endlela ntirho. bona kasi leya ku byala i idea ya mani Ya hinkwenu. a wu nghenela swona Hmm? a wu nghenela swona Re G1 ni kha ni ku twela vusiwana na swona ni ku ri hey G1 loko xo kuma mina swi nge trend mo sister trend swilo swa kahle. hi swona swi nga ku endla ku nghena ne Hayi ya majikisana eyi u fanele swihlona swa mina se u khome mina laha hayi ka hi trend hi ri two ka ku baby G1. u te loko no khoma wena ni nge he trend se hi trend hi ri two njhani Hayi ta trend a ni wena a no no dumile. u swi tiva njhani ku ri ku wehe u nga ni tivi all along hi ku u ni tiva swi na 3 days Ka Facebook, WhatsApp le ku trendeni va tlhela va swi endla hi swipopayana. ni kombe u inboxa nambara ne mina na we hi ta tlhe hi vuya vanhwini hi Friday hi va vuyisela ti-results Mara hi koko ro ni landzelela he u nge ni landzeleli swinene. no ku landzelela layini
kumbexana u kuma ku ri hi ku ringesile se hayi khona. hayi khona yini ni ve ke rivaleni hi nga tirhisi masivi because hi ta gcina hi vulavuli xilo hi tlhe hi holova kasi a hi vulavuli hi xilo xin'we. Ivi u kuma ku ri ku ri na ku nyika hinkwaswo ivi u kuma ku ri se u landzelela mina na mina ni ta trend. Se ni landzelela wena yini Jiwani o kahle kahle we u lava once off ni lava wena mina sweswi after loko ni ku tiva ku ri u le ku trendeni ni ku ri a ringeti mina. Xana ka baby girl hi mina ni nga endla mistake this time ni nghenisa rito ra xilungu ni rivala ku ni vulavula na wena kahle kahle we u lava swa siku rini ni bayizi ni ku once off ni rivala ku a wu nge ni twi A hi John full time full time swa mina ku sukusela namuntlha Jiwani girlfriend ya wena. so 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 leswiya swa ku landzelelana u vula yini loko ku ri full time hi ta boheka ku landzelelana Sweswo ku wa ta ni ringeta ku vula ku ri yini loko se u a va ni u ri ivi u ni landzelela loko ni ri yini loko se u ringini se u sungula ku ni landzelela. u u vula ku ringa yini kahle kahle swa ku ni va ni kha ni sungula ku swi twa ka wena Mara Jiwani simple as that ni nga vuya jola namuntlha girlfriend ya wena. okay Okay just like that. a ni faneke ni ku yini U fanele ku se hi le ku joleni a na sweswi se hi le ku joleni. no wa ta ku sweswi problem i yini a ni sweswo hi leswi mina a ni la ta komba vanhu lava ku swi ta endleka se we a wu fanele ku a hi mina because i idea ya mina yaleyo i proposal ya mina ni nga fika ni yi veka tafuleni ni ku wehe ene i mhaka ya ku va chomi ya mina yin'wana va ri agriza yi khomenteni la ku xi gangisi se mina ni ku tisa nambara But ivi we hi ta bula swa mina na wena ku sukusela namuntlha a ku ri ni huwelela byela community ku ri ya jola. okay Mi se ni byele na wena phela endla nyana na okay matimba ta swi vona ku ri ya ni endla nyana yini endla nyana na fesela yo boha na nyana ku se hi le ku joleni na mhani loyi. no ni nge xi bambisi fiyono ni la ta xi onhela future Onhela mina future. ni hlamula wun'wana le ka ti-comment Mina wena ha jola a ri mani Jiwani. a wu hlweli ku rivala wa ta a wu kha u ri khuzakhuza ko tala njhani vito leri se ri hayi A ni swa vo n'wina swo fana na vo n'wina a ni swi tolovelanga hi mi vona ka ti-WhatsApp ti-Facebook ti-WhatsApp ta valungu lava mi nga tshama swin'we swo endla Jiwani. no vutisa a ni ni lava ku tiva Za bye ndhambi ya wena swesweswo. nghamu ya we u vula mi nghamu ya mi u vula wena Wo tlanga ka hoxo vona na switehlana hi Jiwani kambe u swona swi njhani switehlwana swa mani swa mina mara u ta ku ra u navele Jiwani swi no njhani. tshika ni ya navela matihlo munhu a ri na swirho swo tala so mara Vona switehlana swa kona mara wa hemba u vula ku ra u navele. xo sungula a ni ku voni
Tan bon. A mina wena u ta ni vona ka WhatsApp. Okay. La loko no ti humesa vula ku ri majita se loko ma ni vonile ku ri hi yena va ta va kha va ni gangisa mos Va gangisa mani? va gangisa nsati wa wena. Or va ta n'wi gangisa loko ku humelelini? Vula ku ri va ta va tele le ka ti-inbox se loko va tele le ka ti-inbox se swa antswa ta ni kuma le ka WhatsApp hi ri two kha ni nga naveliwi la ka TikTok la. Mm. Ka TikTok hi ta hi ri two. Okay. Na wu n'wi dyiwa Okay, ni khensile. kasi njhani u kha u ni promise ku ri ta blaka WhatsApp U ri njhani? ni yimela WhatsApp or njhani hi wena u nga ta ni rhanga or njhani blaka DM ta hlangana ka WhatsApp. Loko ku hi mina ni nga ta ku rhanga u vula yini? Swa ta blaka DM. Okay, ni khensile. Mina no khomele mucato wena. Swi serious mos. Serious imagine se loko hi ri two na halaya na switehlana swa mina khomini yena na xelo banana khomi yellow bone ivi va nyika xilo leswi nga ta trend-a hi swona. Ne? Hi Okay. ta trend hi ri two next month hi two na mina na wena. Susa S laha ka manzi. A na ni lavi ku ni poyila swi kahle ku ni ku dyondzisana English. A ve ri next month. Months loko ti tele. Mara ka wena mara u nga ku loko no byela na wena ni ta tlhela ni vula ku ri Xikwembu xi hi nyiki na bazeli swi swa kona na hambi ku ri swona mi le ku hi rhuketela hi No, nga a hi swona a ve ri mandzi ende loko se u tlhe u nga titwi nandzu ne swi ra u swi endlangi hi mistake leriya ra ku na problem. mara swa yini G1 Se u ri tsundzukini vito leriya ri ku rivalisa. va ri G1 mina wena pe se u munhu wa mina u nga se endla tapatapa laha. Ni ta ni ri kwa ka ti-comment se u munhu wa mina wena next month hi fanekele hi trend. Ni te u susa S laha ka mandzi. Mara G1 u vula ku ri ni ta swi kota sweswi. U vula ku u ta kota xilungu kumbe u ta kota ku correct-iwa? I xilungu a ni ta ka hi bula ka WhatsApp mina na wena mundzuku u ta swi twa ku ri xi huma hi tinhompfu mara ni sweswi ni twa Xi na huma hi xi huma hi tinhompfu loko u type kumbe loko u endla ti-voice note? na hambiloko hi kha hi vulavula hinkwaswo a ni ta blaka Mara WhatsApp community. loko hi ri two hi ko a wu fanekele se na loko xo tshoveka ku nga ri na problem mara loko hi za xi tshoveka la vanhwini xa le hi nga ta va hi ri two a xa ha tshembisi. U tshuka u byela community ku ri mina wena ha jola. U ri ni tshika ku yi byela kumbe u ri ni yi byela? Yi byeli ku ri wa swona swi swa kona loko ni byela community ku ri se u jola na mina. A ni se ku gangisa phela. Kwini i byeli community ku ri ha jola. A ni se ku gangisa. Kwini No he but funny ku na loko na ha tirha ka Mala FM a hi holova na Jiza tin'wana so a ni vhakeliwe hi sesi wun'wana wa le Pitori wa Mutswana ivi hi n'wi fowunisa hi n'wi fowunisa a ku show liya a yi n'wi khomi kahle because
muhaxi luya wa borha like a kha a vulavula hi accent liya ya le Pitori. Mata loko hi fika ntirhweni ku endliwa meeting, station manager xi kwati ngopfu xi ku za ku fona na Mapedi ma ku mi haxa thyaka va rhuketela minhisalo kasi hina a hi tipi munhu wa Mapedi, se na xi tiva xitayela xa vuvuti. Ka babe u za ku xitayela xa vuvuti na pensa to wena phela Nte a ni se ku gangisa ene ni nga ha no cinca mihleketo before u tisa na tinambara. u za bazisa vanhu lava ka TikTok mi ta na rhandi hey. Vanhu va ka TikTok vula vo mani because TikTok a ko va tiko phela, vanhu lava va huma matikweni malama hi tshamaka ka vona na hina van'wanyana. Vona va lava mina ni ta ri u ta tisala mundzuku G1 ku he buti loko no dyela na yena Ne do that. U ta tisala wena rivalanyana hi vanhu va ka TikTok na hambiloko u kha trenda a va ku sapota va vuyi ka wena mina ke va tisola ni nga ha ri kona. A xi ta de u byela community ku ri hasa ni dyela na buti mi nga ha ni xeli no kasi ku jola hi loko swi te yini ka baby girl. ya rhandzana Ni vula ku loko vanhu va za va ku va rhandzana ku va ku humelele yini between vo va richu. ni siku byin'we and then after that u ta like kwini hi ta kota ku hlamulana. No ku nyika vusiku byin'we. After that hi kona nga ta decide ku ri ya jola or njhani. Hey, inhlahla Paulani Sithole mkhegulu wa n'wina wa ka TikTok. Mina ngutele channel ya G1 Solly Makamu eka Ntokoto Studios. Stay tuned. Leswi a swona ka wansati wa munhu, a swona ka lava nga tekiwa, a swona ka wansati wa munhu, a swona ka lava nga tekiwa, a swona ka wansati wa munhu, a swona ka lava nga tekiwa. Swa vanghana va xinuna ka wansati wa munhu hayi, a swona ka lava nga tekiwa. Swa vanghana va vafana ka wansati wa munhu never, a swona ka lava nga tekiwa. Ta va hambanyisa njhani na lava va ni muxaku haye, ni kombela mi va hlonipha vavasati va vanhu va fuwethu va, kasi mo bula yini mi ngo xava na timinetse haye, mi ta za mi ringeka hi ku tshama mi kha mi fonela na manane. Swa WhatsApp ha swona ka wansati wa munhu, Facebook no, swa ku chata ha swona ka wansati wa munhu, video call ho, mi vona na yini ku xikandza hi xa mina ntsena, mi komba na yini ku tinyonga hi ta mina ntsena. Van'wana mi va chavi phela vasasi va vanhu a mi nyumi no tibuma, ku tivitana xitirhi ka wansati wa un'wanyani, mi ku n'wina mathovela ka wansati wa mina sweswo. Muti yo tlulatlula malume mangulwe wa yi khoma, i muti yo tlulatlula malume ma yi vona mangulwe wa yi khoma. Munghana a byi fika lava nga tekiwo hayi.
van'wanyani a swona ka wanuna wa munhu a swona ka lava nga lovola swa vanghana va xisati ka wanuna wa munhu van'wanyani vo milavo ka wanuna wa munhu haye vamununa wa mino a nga nyakazi no hlupheka va va ku ni hava munhu va ku i xivundani na mbitsi van'wana va va chavi phela vavanuna va vanhu hayi ambambambambiwo miri wanuna endla yini a ku mina ni nga honi a ti puta tshela mina lava khale ve phaphatana timhaka ta na nhlekani vavasata mi tshembisi a mi fiti ku tshama na vavanuna va van'wana loko mo lava wanuna hambi mo va ka plane mi nga chika hi parachute la ku faka ntirhweni wona moyanga ni ya vona ku ku hava wo fana na vana va mina na swigangu swa yenu mabula ku ra va endla yini mi tiva na vubari bya mino mabula ku ri ni tsandzi yini a swona ka n'wi mi nga tekiwa chomi ya xinuna a yi laveki vukatini mi tekiwile nyanyana a yi suki mpalo mi nga robana nyanyana a yi suki mpalo kavasati va van'wani yi ta fela tinyaweni na tibibiti chilumani minazali o Desmond Dogo